إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارشبقت الله سبحانه وتعالى لنتيجه biz Allah'a muhtibız, ondan yardım sürübüz, ondan yordamını yalvarabız. Nefslerimizin bozukluğundan, amellerimizin başarısından Allah Subhanahu ve Teala ile sığınırız. Kimne Allah Teala doğru yola gönderse, onu hiçbir kim adaştırmaz. Kimne adaştırsa, onu hiçbir kim doğru yola göndere almaz. Şahitlik verem, Allah'tan başka hiçbir ilah, ibadet kılınatıran, tapınatıran zat yok, yalnız ol, onun tengdaşı yok. Hem şahitlik verem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu hemşisi. Ona, onun ehl-i beyt yakınlarına, sahabelerine, hem onların yolun devam etmişi barcha mümin Müslümanlara Allah Teala'nın rahmeti hem mağfireti bulsaydı. Bugün sözümüz ölüm turunda bulaşak. Allah Teala Kur'an'da aytgan Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Thumma ileyna turca'un. Allah Teala aytgan her bir can ölümünü tatıyacak. Her bir can ölecek. ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sonra bizge şu canlar kaytarılacaklardır. Ve Allah Teala اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Sen meyyit, onlar da meyyitlerdir. Yani sen öleceksin, onlar da öleceklerdir Allah Teala. Dünyada kişi Allah Teala tilegen kadarına yaşayır. Hem ondan sonra bir tane sonra beraber bu dünyadan gider, öler. Hem kişi onun eceli koysan yetişeceğini bilmiyor. Allah Teala Kur'an'da ayet وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Kişi özü bilen ertege nerse bulasın bilmiyor. Hem kişi şulay qaysı yerde ölesini de bilmiyor. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ diyor Allah Teala. Kayda öleceğini de kişi bilmiyor. Şu an burada ölümüne gel iste tuturga gerek, iske düşürüp dururga gerek, ona her vakit ecel bulurga tırışırga gerek. Çünkü biz kütmegen vakitte o gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gel ölümüne iske düşürüp dururga kuşkan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken اَكْفِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَذِمِ اللَّذَّاتِ Lezzetlerini kisuşe, lezzetlerini bitirişi turunda kübrek iske alırız diyen. Yani ölümne, lezzetlerini kisuşu ölümne kübrek iske alırız diyen. Kişi kütmegene yaşasa da bu dünya bitecek. Bu biz her gün, her dün, her saat hem her mizgil sizgen hem size turan hakikat. Bir kimden buna inkalite olmayın. Ölüm bulaşak, nindigine sebep kılsan da ölmesi için kişinin vakti yetse o ölecek. Şundan sonra kişi daimi özgürlüksiz bulan mengelik ahiret kütüp durar. Allah Teala kişilerini kabirden çıkargaç, hem hesap için jiygaç, onlarını yaki kengilege kökler hem jirge tegiz bulan takvalar için ezirlengen cennetke kirdecek, yaki yağılığı kişiler hem taşlar bulan kafirler için ezirlengen cehennemge kirdecek. Şimdi mümin, akıllı mümin bu dünya bilen sukuraymayın. Ona ümitlerini bozulamayın.
уңышны ахиратта җыю өчен иген урын итеп куллана бу дөньяны. Сираттан үтү чарасы ясый. Нәтиҗәдә пәйгамбәрләр инде үзләренең халыкларын, булман пәйгамбәрләрнең үзләренең халыкларын менә шушы нәрсәгә этик аларның игътибарларын юнәлткәннәр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Фиръаун гаиләсеннән булган бер мөэминне мисал итеп китерә. Ул әйткән: "Я кауми, иннама һазихи һаяту дунья, иннама һазихи һаяту дунья матаъун ва иннал ахирата хия дарул қарар." Шул мөэмин әйтә: "Эй халкым, бу дөнья вакытлыча куллану өчен генә бирелгән. Инде ахират хия дарул қарар, ул мәңгелек яшәү урыны булачак" дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай үзе турында әйткән инде, бу дөньяга карашын әйткән, ул әйткән: "Мәли ва лид-дөнья, ма ана фид-дөнья илля каракибин истазалла тахта шаҗаратин thumma раха ва таракаха." Минем бу дөньяда ни эшем бар? Бу дөньяда мин көндез ял итү өчен агач күләгәсенә тукталучы, аннары аны ташлап китүче мусафирга тиң дигән. Дөньяда мөэмин чит җир кешесе кебек, ягъни мусафир кебек яши. Ул аңа өметләрен багламый, аның зиннәтләренә кызыксынмый, алданмый. Ул үзенә бәйле булуга, тырышлык куюга лаеклы нәрсә түгел. Чөнки ул мәңгелек яшәү өчен бирелмәгән. Инде кушып китә торган, бетә торган нәрсә ул. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва ман хаятуд дөнья илля матаъул гурур." Дөнья тормышы ул вакытлыча шатлык кына. Бу дөньяда мусафир кебек яшәүче һәр вакытта да туган ягына омтыла, туган ягын сагына. Чит җирдә күп генә яшәсә дә, аның йөрәге һәр вакытта үзенең ватанына, ашкына, бу вакытлыча торган урынын калдырып китергә һәр вакыт әзер булып тора. Шуңа күрә дә аны бер нәрсә дә, ул шушы мусафир булган җирне бер нәрсә дә төземи, аның ләззәтләренә бирелми, ләкин үз илендә кирәк булган, кирәк яракларны туплый, аларны җыя. Ягъни мусульман кеше инде тулысынча дөньяны онытып, дөньяда эшләргә кирәкми, анда тырышырга кирәкми, ул аңа лаеклы дигән сүз, ягъни турыдан-туры мәгънә түгел инде. Бу, ягъни бу сүзләрнең мәгънәсе, мөэминнең күңеле дөньяга бәйле булмаска тиеш. Күңеле дөнья белән, дөньяга баткан, ягъни дөньяны ахираттан үстен күрмәскә тиеш. Чөнки мөэмин кеше бу дөньясында ахиратында карый. Бу дөньясында да тырыша, ахираты өчен дә тырыша. Шундый хикмәтле сүзләр бар. Бу дөнья өчен мәңге яшәячәк кебек эшлә, ахираты өчен, бу дөнья өчен иртәгә, бу дөнья өчен мәңге яшәячәк кебек эшләде. Ахираты өчен иртәгә үләчәк кебек эшләде әйткәннәр. Ягъни төп максат монда, ягъни күңелне бу дөньяга багламау. Ләкин тулысынча калдырып, берәйбер дә эшләмичә, мин ахират турында уйлыйм яту дигәнне аңлатмый. Шуңа күрә бу дөньяны да эшләргә кирәк, ләкин безнең төп максат ул ахират. Ахиратта файда китерә торган, үзебезнең үстебездә булган бурычлар калмаска тиеш. Дөнья өчен эшлим дип, әгәр без Аллаһ Тәгалә каршылары булган вазифаларыбызны калдырсак, бу инде шушы дөньяны өстен күрү була. Шуңа күрә ахираттагы нәрсәне өстенрәк күрергә кирәк. Бу дөньяның нимәтләре, ләззәтләре ул бетәчәк, һәм ахираттагы белән чагыштырганда ул бик әз. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Фама матаъул хаятид дунья фил ахирати илля қалил."
bu dunyoning lazzati oxiratga bilan solishtirganda kichkinagina, ozgina deb aytadi. Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan, mu'min bu dunyo tumansizliklaridan qo'rqmovchi, onun shuhratlaridan unutilmovchi. Kishilarning o'z turmushlari onun o'ziniki degani. Musofir safarini kerak-yaroq hazırlagan kabi, mu'mindan oxirat uchun kerak-yaroqlar hazırlaydi. Ham oxiratga eng kerak-yaroq u endi taqvolik. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Yo'lga kerak-yaroqlar to'playmiz. Endi eng yaxshi kerak-yaroq u taqvolik. Allohdan qo'rqamiz. Ya vattaquni mindan qo'rqamiz Alloh taolo. Ya aql egalari deb aytadi. Mindan qo'rqamiz degan so'z, taqvo bo'lamiz degan so'z, men Allohdan qo'rqam deb aytuvgina tugul. Endi Alloh taolo qo'shganlarini o'tab, payg'ambarlardan tiyilib, haramlardan yiroq bo'lgan, halalligini ishlab, halalligini oshab, Alloh taoloni zikr qilib, Qur'on o'qib, ilm olib, turmushin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning turmushi kabi olib boradi. Agar kishi shunday taqvo bo'lsa, haramlardan tiyilib, Alloh taolo qo'shganlarini o'tab, payg'ambarlardan tiyilsa, u endi oxiratini mana shu taqvolikni jiyar. Ham oxiratda uning ajr savobini ko'rashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadi: "Iqtanim khamsan qabla khamsin." 5 ay bir kelgancha 5 ay birni qo'llanib qol degan. Shababaka qabla haramik, yoshligingni qo'llanib qol. Qortlig'ing kelgancha, va sihhataka qabla saqamik, salomatligingni og'riq kelgancha, va g'inaaka qabla faqrik, boylig'ingni faqirlik kelgancha, va farog'aka qabla shag'lik, bo'sh vaqtingni shug'ulli vaqting kelgancha, shug'ulli bo'lgansan qadar, va hayataka qabla mautik, ham o'zingning turmushingni, o'zingni yashayishingni o'limine kadar. Müslüman o endi har vaqtda izgirib qilgan oshar. G'iybatga zo'r ixtibor beradi. Ona solqin qaramaydi. Ya'ni kelajakda qilarman, pensiyaga chiqqach qilarman, ishlar bitgach ishlarman deb ona qoldirmaydi. Chunki u har vaqt esida tutar, aynan u ertagaga, hatto bugunda o'lib ketirgan mumkin. Ham shu narsa bizni har vaqt bizga esga tushirib turarki, shayni biz oxiratga ketashakmiz, ham oxiratga o'zimizning ezgi amallardan boshqa bir minglab amallarimizni oxiratga olib keta olmayapmiz. Alloh taolo barchalarimizga da kerakli foydali ilmlar olib, shu ilmlar bilan amal qilishni nasib qilsa edi. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وارفع راية الإسلام فوق كل الشعاب، ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقيموا الصلاة.